My watching BM near Mwakaba, Farm Adom TV, Badwam Jubedino so, Yadanita Akoto say, and in Quanshan some and so, or their bread, Yedu Sonny a Badwam Cassie, and some night a debano a dawson. Near to your movie, I will bet in na and Naimani Center for Policy and Education. Now, one more in Sambia to just say, or main Sika someone to ye, a buying you might be a one more modern partner, the Finance Ministry, no, or more Ekaho, yet the son some no ever bro. Lawyer Akoto Ampaw when you baby a chrono, a nay, a busian and for a share, I and Kaidum de Akaino. And on in Sembina no pay me de bro, Adom TV, Badwam Cassie, or share live or Facebook /Adom TV Extra, Go TV 119, DSTV 280, Uko YouTube by Adom TV Tube, Jebrena call adomonline.com, Sama me de bay, any bebre kahon so ewo. Bididi fear, Amankwa, Tamaklo. Afia ni de bientie said 73 mu etie. Amanebo ya Imani Center for Policy and Education one day abachre se oman totoye ne sikasem mu no se de binom eye no no nyame ani mu ni entwaye enunti ene ne aye hunu se yensikasem enyina ne naso ya enunti na hu behia sampenfo de nhyehyɛ ne niema eto na kwan mu na wo mo nhyehyɛmu na bedadi se Ministry of Finance one more a year Jumakuo Bakua Sikasemu to ye pan one more anyen ye Emunsa Madam TV Cassie etwaso. So Ministry of Finance ND can say or ye fiscally reckless MD Ghana. Nedinti a casa and say oh financial irregularities nina a more hanchichi more duokono. It treasia a Ministry of Finance so nanso ye nimse Ministry of Finance a central management agency. Etrese ono so hwe aban nyumaku bi so enti se obi anya hweye anase obi sei aban sika anase obi amfa emrakwan so anyi so aban sika sa problem ne yetresi ba ono Ministry of Finance no nanso se yehwe en ekwan ya fa so sa irregularities ni si ya do empembebre na eye aban dwumayefo a omanfa mra na anya adwuma Urani ni amani buni enkomo twetwe mu no wasan so to just say e wa man bebre ho mo so covid ne ba en ha omo Russia Ukraine won so see ne ha omo nanso ye hwe sede ye covid ne Ukraine war no is affect the economy in terms of your GDP growth na ye grow below 1% e bi mo kra call in the negative, which means that your problems are ye wono enye covid enko a Nemo say yenye ya adwene se enhyehyɛ ya fa isikasɛm ho ene ye economy ne ho brabo no enhyehyɛ ya friend public financial management rules no yenye ya adwene se de be ya adwuma te emfa nya adwuma nti no yetwa ye ho a ne asaba nti na yakɔ IMF 17 times no Enra abusiane enamfo ehia ye nkaidum de ma lawyer eye Akoto Ampaw a wanya no baabi ekro na oyobi a okon etia kata se hye no proye ene wo nipa yetietia wo mfa hodie so no na oyobi odie mu akotene pa na numu no ora Kojo Asante a wo director Policy Engagement and Partnership wo CDD Ghana ene kire pani no ne amapa a wo ye yenti de bia ye bekai no. I think the way I bet me are preserving a legacy no they are kind of the biano say yeah cano bia the no enough bet me I more because ono they was sacrificing even lawyer or a lawyer pedi so bet me can say nyoma bebre cases o bebre wa Jessica eno echi no osan nsem sei e kan ho enti ehia say ye be active say questions there say ebusa omo a omo de omo aba say ye vote mom na ye mbusa omo opportunity omo de omo ba na so omo bu service say ye vote mom a enye so obi ba Jessica na wa so mi ko vote ama we na bibisa then ehia yen aye person omo ye man no na e say ye mom hye sa abo no na omo ba be ye Sahi Dwaboso mention no kra chepani ye Godfred Kwabena J Asante na wode kokobopa na ema small scale miners no a wo mo me ewo mention mu a wode nkwada wonya mfie du nwotwe ekọ efemagudie tuo no se wonche won ho firi mu na wo man kra no nkosku nkosua de na wontumi mu mention no kwani mu a oni Adom TV kase etwaso yi What will answer?
now you want to why you want to plan so much and plan so hard. Pound for that one trouble the fuel. Cause the fit drug that echo. As some people now you post for the show that whatever side to side. Say your back, yeah, to say, when you want to back, we ain't show, all set fire. We be clean, no one for our living. Remember that was said to us something. Remember that as the better not have something. The two over is your mind. Now, boy, the final man, a man, Colombia, suicide, but not to be. Manfo bi a wonum to fam agudi a wokọ sa nhyiemudie ya sibie e de ato abayan ni mu se obetai na chi se de be ya wonum wonam akwanbone so tu fam agudie esese nsuo ene kwaye no obetumi atu wonum ase omu a omu se ye nso de ye ntena ho e ma omu nkoka e meka ye na ye adwuma pa no ikine ne ye ne edom ni nyina ehia ye no ehia ni nyina nso akoye se task force no ena de bema no aye adwumaden ko nso na ye nso na ni ato ko aben se ye asusu o je bibia mai na kwa e kwaso a mefoa o ma adwuma ye ebe ni won susu ya ebeti task force be de ebeti mi aboa ye tu o mo sesa ma ye adwuma ye be ko yi me so nya so be ma ban so ye de aboa ye ene a me ka say Amansia South Mensino Assembly wa Santamantemmo no one more Akoto 3-unit classroom block and one entuma watre so kindergarten DA basic school. Now district chief executive Clement Opoku Jamfi and I didn't send me to Wachiremo Amansia South stood land secretariat one and a besima one more. Nina say one more epese a woman shia etumi eko nenimu ye. Yet also the Aquaman Semo Director of Communications ma MPP Amanyuko Richard Anyaba and our worker say no which room say one more and say aka document bia document no just and someone near me woman de di gu and this MPP aban anymore say na wom de omo fan show bia wom susu say NDC for and natural aye sade no a wom pese odigu party na ehu fini aban na no so aka ho bia man twodi abawakwam afi abato ada ne di krata we mu no ana ye pese ye ma Ghana ni bia ati ase ese o hawa ye wo mu enne se Ghana aye de ni nyina se bre bi atwa mu aban ho kire no a ye call IMF ni nyina ye ofie nipa NDC a ye nyina ye prese Ghana be ko ni mu no omo no tare ye ho boa ama Ghana sika semo a ye toto ewia ye nyina akotena parliament anaze anopa nyina akotena parliament adwuno no adesa NDC for eko fakara na kwa so ebo adwuma na ye nyina egu enam nkrata yi nti no eye se de toso miensa e affect Ghana economy ama money bo aban abo efi 2020 sa se Ghana for bedi ye ayebu so ye di na mencha de ene economy na economy ni mu no eye NDC for abata ye ho a de aye be ye bia no omobobu eno achi wode to Ghana for nyina nim se ye pensioners call strike amako kaze o na MPP kuli pa MPP kuba sa omo na hyesu mase a omo create sa situation we enti NDC for eye mambo for NDC for enye amayoku a ese etoba ma na ese de sredi a yetu bani mu ne se mumboa e ma Ghana for nyina enti na omo nti ase ese abato a yetu yentumi ntomba NDC because etoba omo a omo meboa Ghana dachi omo ena ama ohawi aba nti yema abato we punish omo yemboto aba entia NDC se be ya ombesa kira efisa suba body we ho na aboa ama Ghana akonkan MPP Frankatuni ye Dr. Mahmoud Bawumia na wono na ekasa ikire se nyame ya Adom na tumi no Ghana for ede manual behwe se amamuopa ene obebu de akire ne manfo amamuo no so obebu ho akonta ede akire na se de tie bia nso no okwa obesa aba eno nti na wose tumi no Ghana for de manual eno nso nsamo de tudwa enie Enanan ento a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebo ewo Framantemmo no odi ba wieye ewo joji ye woketi North Badwam pesua so ne hono mu okokohia kebi omufuo asofo ene ahemfo
said the Bribia or Kobia Bia no way, and the Casayamu and what did you just say? You have accountability because I have to come back. I have to come back in 4 years' time and tell the people of Ketu North what I have done for them. Toby had mentioned that we need to revamp the Georgia Technical and Vocational School because it was only recently, I think that was last year, that was given the free TVET status. And the other technical and vocational schools, we have sent state-of-the-art equipment. We need to bring some to the school here. So that is something that is required. The town roads is another major problem that we need to address. Director, share Marine Fisheries Management, our Ministry of Fisheries, so AC question. Na one more niema hodo mbetumi aboa na wona ye no more ebohye wonsuso no entoto ye no bibia nso ebetumi akoso eyia dwumade yi one more aye ewon kran a wode ho hyehye atodwai na bi wo kwa obehu se fishermen no because of omo ho no se ne omo de omo machines na sisi mu no ema fish no kwohyehye ase nti bi wo obehu na kanufo no omo akọ na omo ni kwan so omo so kokọ na ye ntokwa basisi ya no yehu sese na yekoso na ya emwaye nti no marine special plan na kire se wo se wo plan wo space no te se epo no wo plan na obi ahu ne hye na obi ahu bebi a ogina na kire se obi ankogina obi diem na anye watime wakame nti se ye nyina ye hia na ye ma fishermen fo no hu se ahai oyefo ne na ewo ho because epo ne ye nyina ye dia eniema ewo mu nyina ye dia nti ayomo ye oye no mu nie nti me enko ho na wate ase na amfa niema ntokwa na ade amba Secretary General Emma FCWC enso di tudwa se enkaboma amanya hodo so ene Ghana akabom no mode nhihye awodo efa marine resources ho egu akwam no eyade ebeboa pa. Dans cet esprit que le comité des pêches du centre de Guinée avec l'Union internationale pour la conservation de la nature ont élaboré un projet intitulé Utilisation de la planification spatiale marine pour le paiement des services écosystémiques et la solution marine et côtière basée sur la nature. Ministry won shabamboso mechire national security na nei adishia won mo sunafo north and south wa hafo mantemu odo won so afa won hihya wo yese wohunu bibia ka bibi no wo monka sabe betumi aboa mabambo mu ensem akoso nsem anuamo che no tiawa hia so mbema mahu se wo se omomo ma ho bambo hia wo na abeni abenya no wo baabi a se bibi ko so na entwa yie anaso hu se obi ne ye bi twetwe aso a obetumi ama wani ada ho no wahu na watumi yi bambofo asoche na omatumi aboa se ehwe aman a omatwa oman Ghana ho ahia Togo, Burkina Faso, Ivory Coast ene ne ekeka ho a sa kro nyina sa tutwafo ya to omso sa ama oman no se mefa ne se we best say almost stability no I compromised ye mpese bibisa beba oman Ghana mu ntina ye kwa pra ye tu oman Ghana ene obi oti oman Ghana mu fo se omomo mani na ho na ejedifuo bi a wonom ewo goso ya wonom enya santetie yibie ene ya mane boni twetwe nkomo a woda asue ya se wode wonom ababefa santetie ni mu se obi di na de bi se wode ba bejawa enye sanse ebi kura na akodie wom wonim wo abeja yesi wo nkyɛn wo betena se a ya wo ba wo mada nti eno sa no hunu sa odi jawa ensom ni obi tintamu na ni madwuma a oye bi kura one ne tifio ni madwuma oye awia wo hyedam anadwo na wapie opie a bi kura age sa anopa no waba no eno nso no ye ma bambafo hu ente na omo hwehwe na kwamu ne ye nhwe sede ositiye na wotwetwe mu ye budumburam na impotamo atorente mesi ye bra contractor one more year Cape Coast winiba kwantempo no aboa wo paye ema namso bi mu praye no adan ene shops ahodo 554 de won ho kan ahyen so benkono esey emunsem eni ye wo nkrofo 554
oil houses are affected 554 no me chede ibi ho ya dan ibi stores ibi containers na no mu ndama nto no na say sha ya kakane na boma hwa bo honda krate yo kitami se me ye krate a wa obiara ndama se hwa bo ho de yemfa ntufem baby today obi ho one container 3 pieces of roofing sheet obi ho 46 roofing sheet 5 pieces of TNJ like ni na oye cars access na de ni na ya nyame yadma oye nde am yo kase me koye official presentation me da ma oye committee na oye mpemfo wotwe no na the necessary action order will take ore yi kasa ye mu no wasan so dia tuja se wonum ede nhyehyeye egu akwan mu se de be ya sa to renche mu no ebi ensibio atoyenchi mo si bi ni nsibio na tedema Ghana fo ye hwe kwan de kwan wo beye na aye kama na aboa won a wotu kwan wo ko ba no ye nyina ye nsuade ho inde ma atoyenchi msi osa na asemo si no nya asem papa ma atoyenchi msi na ye nhwe na ye kwan tedema oye budubrum man wa kan bomwonye company another workers awaha anapabi abo no wa ba fa no ba bohwe de sebe edman no record den ye nkodo dama na owi a sebe onye MPP abanko no ye ndis abanko no ye CPP abanko ye nyina Ghana fo nyina ye kwen na oboboa akwantufo so Maminya no sona Adom TV Badwam kase na ha na be makwan na no pay ye de sie ye da se papa emre ni adaje a wo de mai bribi enti na mo mesasre obiem isa fe ni ye de bon krata no ene online de no to so de amount ti twen sisi aye nche ni asaba